iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salah baca kami ya, maka maki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya ku makadaki iyyaka pakai tasdid, maka dibetulkan hanya kepadamu aku menyembah. Ya ku makadaki iyyaka na'budu, setan ni usumpah. Apa itu iyyaka setan? Jadi ku makadaki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, setan usumpah setan yunri min lautulung. Maka malaikat tahu pusan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu kembali di dalam channel Al-Haji Bugis, channel yang insya Allah akan selalu menampilkan ceramah-ceramah agama dan semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita curahkan atas junjungan baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang insya Allah mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Masih seperti biasa dalam mencari keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirat. Marilah kita bersama-sama menyaksikan satu koleksi video ceramah yang insya Allah penuh hikmah dari guru Ustaz Muhammad Yusuf SOS IMA. Tapi sebelumnya, sebelum kita menyaksikan, marilah kita mengirimkan pahala suratul Fatihah kita kepada guru Ustaz Muhammad Yusuf agar semoga beliau selalu diberi kesehatan, umur yang panjang, dan semoga apa yang kita dapatkan dari dalam video ini insya Allah berkah untuk kita semua. Fi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita saksikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal bushra wa ja'ala israhu min makkah muqaddasi fi lailata wahidatin ayatal kubra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul 'azim wa nahnu 'ala dzalika minas syahidin wasyakirin wa la haula wa la quwwata illa billahi wa huwal aliyyil 'azim. Yang kami muliakan, kami ta'zimi, kita hormati bersama Bapak Kepala Desa Tadapadiye beserta seluruh pejabat desa yang sempat hadir. Yang kami muliakan Bapak dari Kementerian Agama dan juga seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, para imam, dan bil khusus sahabat kami Ustaz Asri dan juga Bapak Imam Masjid Bugis Wakah dan seluruh tamu undangan, ibu-ibu majelis taklim, mungkin ada yang mewakili Bapak Camat serta sidina tamu-tamu lebih kemenang yang kehadiran. Situnganna dua masa horo narampe atau pandrita nomor sidi sempajang ya. Padahal situnganna tania sempajak tujuan pokok na Isra Mi'raj. Tujuan pokok na Isra Mi'raj adalah linuriyahu min ayatina,
untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Dia kada menceritakan, maka dia memperlihatkan. Apa dega gana diipitas suruga si bawa neraka na ceneri ilalanna na sasinin na tingkatan na suruga si bawa neraka rupa-rupan na pacalang yung kilalan na neraka si bawa papinyamang yung kilalan na suruga dito ga gana bimisa ni siya ga egan na salo o kilalan na suruga nan niya maga tingkatan na langi eleto sidratil muntaha dito ga gana dimulai betul mitay rupan na po ang Allah Ta'ala secara langsung kecuali alim malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku maka dia tahu tujuan ni serak mirak sempajang maka dia patareka etania. Apa ia ko sempajang ang kamanamuk ko Nabi Zakaria mas sempajang wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Nabi Isa mas sempajang maka saya diutus oleh Allah untuk memerintahkan salat dan zakat. Nabi Ibrahim mas sempajang Rabbana liyuqimas shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Maryam mas sempajang sininna Nabi mas sempajang menemuh ko sempajang. Apa pe keistimewaan na ni raja? Keistimewaan na yan narito melo iipitan Nabi ta sininna arajak kuasan na po Allah Ta'ala. Dini ya curitan. Iya Nabi Isa ya curitan mi suruga maka na makoy. Ya curitan mi tentang neraka. Ya Nabi Musa sifat bicara langsung mi si Bapak Allah Ta'ala. Denang kanita yung Allah Ta'ala. Wa kallamallahu Musa taklima. Tapi Nabi tak siulong ni Allah Ta'ala. Iya. Cuma bagi pe na sampajang masaworoy rampe. Mako mimati ko ang kataw lojok ka ng karewa. Oli-oli na mi ako tanang. Lawi umrah. Dito makadaga mo piga ukor. Makadami aga na bawah. Iya gana poleak nang kataw pole umrah gana poleak maka day sali sapa sujadang cilla yan ang kataw pole Malaysia talo bola anak minum milo kung kataw penralo Malaysia baje begitu jadi oleh-oleh yang ditanyakan makanya semua nabi itu juga mempertanyakan aga naliku po Allah Ta'ala denah ku tanangi maka da aga muita ko Muhammad. Jadi aku sempajang dia istimewa di sesena Nabi komelo ibandingkan tapi yang istimewa ketemu langsung dengan Allah ia na tunakan atau pandita pa hakiki degaga papenyama mondreseki papenyamangnya na rekosiruntu ite pong Allah Ta'ala namoko sampajangnya na rekosiruntu ite pong Allah Ta'ala si betui paringarana ina degaga nyama pada masikiri itawe wala zikrullahu akbar nasiruntu rilala paringarange ina iya nantu nyamang makanya upasangi iya komelo ki manyama rilala napakasiwenge lisari bi paringarang apa iya ko baca mi masesaki napay lima ya na baca tecia ni pa aja masemeng betul kan naroko no itu iya. Tapi iya nama kanja paringarange makanja bate na tayo baca nama dari dia je 20 ni ayat tu maka mau pasilaluna je sedih magai karena ada kenikmatan ketika berjumpa dengan Allah. Iya rota sapa nama kamuti galalan ada iya iya namelo ibicara meningkatkan iman pekko kira-kira carana ya patatam batapa kira-kira tes gak kak tanaiki maga kira-kira carane patatamba tepat ya kokui agamae dalile bicara jadidu imanikum bi kalimatin la ilaha illallah pakabaru tepakmu dengan kalimat la ilaha illallah jadi yang katu carane patatamba tepat ibacai ipegaiwi bacai la ilaha illallah iya tapi aja nih baca bawah aja to makraba la ilaha illallah la ilaha illallah apa namoda koro maku matoro bate nama baca iya namo tu dah koro maca to makraba la ilaha illallah maca to mak sallam burung bio makra assalamualaikum kira kan makra itu pandrite palisa tungka la palang iang kay mo tepu pasibatuy si bawa aga maknana yero la palang la degaga
ilaha wang illa rilainah illallah alina ni puang Allah Ta'ala. Iya ko makadaki degagana alina mi bawang ina tunang ka baca la ilaha illallah nagat apuliyawe lokko sarakna napano ko sabla atau napanatilaw kiri napatano ko jantun na yan na tunang kada la ilaha illallah nabawal lokko yan na tunang karate la ilaha illallah la ilaha illallah nasabak nabaway ang katorate pa ni itu Dewi Sengir. Jadi maka siya kan na ibaca hindi malibawang hindi man apa iya tu ko bangkum makunru na 10 miman na yasa napay siwali matarat ko iya ko malak day makunru yan namo ko matarat-tara memang moy na moy isangi ni matarat to yan nasabak matarat-tara memang ni makumatitu ati iya ko makunru-kunru memang ni nakakalumita baca dia na mahinga ay depa jadi yan na tu nakadang kayasang batas maksimal penghancuran kayasang iya kowe 100 daraja rede iya na wae melo iparede 100 pada raja tapi iya ko basi melo iparede si 10 pada raja lebih iya ko baja melo iparede ya sepi narek ko batu melo ya hancuru seko pada raja mako matitu si kiri iya ko malada imacarepa ati nakapi itu mita baca de pana mainga iya pada mo ko to masasa ya nadara loka narinso ano mita pakai dia na melaga iya ya to ako awawumi ay namoy pasalu minya sampa kalagani mako matitu ati iya na malada may gacarepana ina pegay-gay bihay baca gang kayulle pabetu iya yan na to nakarato pandrite sikir pida siaga yasa sikir pida pak 70 si disebu biasa ki baca la ilaha illallah cicam itu dah na 70 si disebu kita coba-coba dito na metah dia nak talujang ya na biasa sikir pida pada batu mah kada seko papalana na pawa direpa jadi ro ati ro kode panang kana batu sikir la ilaha illallah baca akap 70 si disab ukun itu batu ya tu ya na biasa pida kita coba-coba nama ko to manu makan dah letuk subuh maka galak tu dah mak domingo ko bola rondang pak desa di letuk subuh de na cauna sirahat tu jangi ma gape ko to masikiri na de to aje ga ya sikiri namo ko mi bola-bola galung namo ko mi tu dara de to na maka mesti patu dah tahu apa ya sange sikiri tania sampajang iya ko sampajang sastogang i sampajang untuk masikiri iya sikiri namo de to masampajang iya namanya gato tahu salah pahami nasa yang penting masih kiri nama sampajan nak tahu pusan aja tu iya sampajange itatongang ilisa di sikiri iya sikiri namo de na to mas sampajang wad itu jama tapi iya sampajange aja lalu mutatongang iko de palisa jadi layatro tu pada makna law ko pasae melibale tapi de to tu nak ko papasaen kembali itu balik itu tapi ingerang itu tujuanmu tak lo ko pasay malibali betul kan na lo ka mamo pasay na de gagabuat bali muli rogi ko to amakiro tetto ka mamo masampajan na de ga di mo sikiri na to taw rogi na to nang katau pa we eta na masampajan na maji na to 5 kalasi mo pa tapi dito ka ko kuwat ka di ni magi nak pas sampaja maka gala pas solo igalun na tahu pas sampaja dia bali bolana ni masih cocok ni pas sampaja maka seke suruh masum babana dareke gang kasiku lawan dua sabu mina sumbangan dito ka ko di jadi iya rositongan na sampajangi elu lepak lillah kedo timui ya sangi rukun kauli dek tona ya mananna rukun kauli
Allahu Akbar takbiratul ihram, Fatihah, tahiyyae, at-tahiyatul mubarakatuh latu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Napa bere sallallahu atau tame rukun kauli. Denas sasampayang na rekodena kedo timuiro. Iya. Tapi nateto si maliwang, taliwa rukah. Nateto. Iya. Pak angkat ngato tu tahu bela. Namo atek ko si dape na maganggu to. Allahu Akbar. Aja. Sawis asan na. Natyang ni agamay. Apa iya ko angka tahu mas sampajan na iganggu? Aja maka iganggu. Angka pendapat ulama uruntu ko kita makada. Iya nangka tahu mas sampajan na demo sampajan mo gesay madosa lupo ko. No? Ide na wadding. Dia na wadding gesay to mas sampajan ko dia na to mas sampajan. Iya na tunah kada iya kong kami ki macho aja mo gesay na rekode pamutura kata bere. Maka ni pendapat ni rode na si cocok na sepik ko niris sama kada sampajang agak jama. Nakagang kakodena. Yani patada 5 ko salengkana nakka imenre cede salengka atau nama kada mas sampaja perlu ye. Ya ko salengka abiona na penre maka mas sampaja sunna ye. Ya miti tanre. Pik ko ni ko de gamenre. Ura ni patada na to 5 makko mi. Apa dia na paham? Maka dia to pandrita papikye. Iya ko makiro atimu na malau kurang. Iya ko yaki ko makan masampaja perlu aciono. Iya paling ko matanga ko masampaja na masampaja sunna ni lolongan no pas sidak kabira jama. Nah, kiro. Yo po ko yaki ko makan masampaja sunna ni kapang elono mo salay ko masampaja ko kuti. Tapi ya tu sampajangnya telu, adaan, qadaan, iadatan. Ya ko makan adaan wattunna. Saloro itu masampaja loro to makada adaan. Namo mas salawat tay melok bangas sara. Kalau loro mopi yang penting dek to panabang. Yang penting dek to panatama wate asam penyamuki. Ya ko sampak mopi roko napa batawe maka dia nabita demo asalayang capak watu mimonroi mas sampajang. Demo asalayang di apa iya tu loro ya pana capu watuna ko tamay asarae. Jadi ya ko sampak moki pura roko na totokong na bangas sara tawe ya samopi mas sampajang ko loro adaan mo pay pake. Iya ni kok bangas sarak ni tayo na di batas sampaja loro to makadana qadaan tanya na watuna. Angkau pacidi aga iya datan. Ikayasam pura ki mas sampaja cadidi natakot to tuda na masih kiri tapang ka manataw tama masigi edua isi bawa mas sampaja berejama ay nak lauki pe mamacio. Apa iya ron nak sampajat ta madodo ngapalan na. Yang kay mak direjama neki lolongang megay gapalan na elaw ni okoro aja tak kada adaan aja to tak kada qadaan akada ki iadatan mengulang salat. Nah. Yani kodetis sama bahasa raya bahasa gini. Tawakate mas sampaja loro ulangi ron na yolo Allahu Akbar. Selesai ini aja tapi malah sauluh. Itu ada minggu tu masa sampaja sunat duha, solli sunat duha rakaataini lillahi taala Allahu Akbar. Ya ko maka dede nasa diulai mulang yang kerbani pada mi rona yolo Allahu Akbar. Maka na kunru ko na mo yero deto tisang. Iya. Pasan. Jadi ulangi pe mga narik kotak ko angka tau mas sampajang. Na dena kedo timun na okorokun kauli sapaka apa tau pandrita Imam Tasyafi, Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal maka dia tu tahu dena assa sampajanna. Ia namanya guys. Makbami Allahu Akbar. Lagi tu mupigau. Iya. Tapi angka mato tu baca dena suokoy. Kega. Nareko naliwan ni 40 tahun umuru ia usaha kang inang kasalawat tadi nalepa kang ilillah ukumiyati munro usaha kang inang kasalawat tadi nalepa kang ilillah usaha kamatin kalepa lillah usaha kamati angka ilalang dena kedo lillah nato masalawat lori nabita iya ati ipas salawat ya natu angka tu istilah na patareka ya ganasan maka da nabita mato masalawat. Nah, yan ito na masuk rahasia ipake apa iya tu rahasia puluki nuru Muhammad na iya nuru Muhammad nabi tamato jadi aku rahasia pas salawa nabi tamas salawa yan ito na kada nabi tas salawaki alena
makiro. Tapahan ya. Dito na marat ko makiro di. Ya ko di tapahan di bahas sih. Pak Rogi matok itu ko kita kata lolong. Itu. Akan salawat ni baca ini menibawa tapi engkau tu salawat mau ponco. Sallallahu ala Muhammad. Ya sangi salawat Jibril. Magini asa salawat Jibril apa yolo itu ipancaji nurna nabitta. Ia narona salawaki malaikat Jibril. Apa dia pernah jaji tubuh kasara na nabitta apa imonri mani. Ia na tunah kada pamulangi ri hakiki pacapurang ri lahiran. Apa nurna ni itu narampi matu tu kurangi po Allah Taala kada ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang dari Tuhanmu cahaya dan kitab yang menerangkan. Nurun itu adalah nurun Muhammad. Ya naruh. Ya naruh salawaki. Bentukna fi'il madhi. Artinya fi'il mudhari. Ya sange fi'il madhi bentuk lampau. Makanya dia sallallahu ala Muhammad nasaba yoloi ipancaji. Napi salawati. Tapi guys, iya kong kagagay bangun na siya jaji pada masigit metet tadi dia na jaji. Yan ang kagagay bangun siya jaji iri baca akta si sabbu si wani. Tapi aja na tumilaw doon wani jumapi na tumasam pa dyan sunah haja napay baca si sabbu napay yunri mangilaw doon. Iya. Jadi wani satu si sabbu wani ha si sabbu wani sini si sabbu wani salasa si sabbu wani arabawan si sabbu wani kamis si sabbu wani juma si sabbu tok tapi ia patumilaw dok wani juma bola ibangun na siya jokka ya tibaca angkatana melo ibalo na siya tarala ya tu tapakeng namo janda ko siya tarala ya tu tibaca kongka ya, itu salawat tapi irona sallallahu ala Muhammad. Iriasa salawat Jibril. Iya, ikong kagaga pa ipamulai itu. Jadi siapa tahu ni masih kita? Berapa tahun ni? 2 tahun. Oh 2 tahun. Alhamdulillah. Iro masigi na bangungin na bitta masjid Kuba. 10 isi bawa bangungi 8 kali 12 batun na puluh Yahudi malengi batu yang kakamaci nama sumbat talamoy ya aku pesantren yang rita mora megay kasubagan na Cina kalau kamal disamme nasang dibantu Pak Haji na beres sih kalau jadi na kung ka Cina masumbat talamoy apa iya tu batun na masjid Kuba Yahudi mak bereng peku cara na mak bereng ni ro batun nar malaikat dapura nabi ta pulai makkalau Madinah lepang si dio ko si dio rong istirahat jadi na ro nak kada nabi ta weto bangun masigi nang kalingay on na iya mata-matay to 5 curing nabi ta nasawa melo imaki bua Nabi Muhammad on rong ngasih salam tegere dal masigi ro jadi ako katau tulis salah ko masigi Yahudi ya tu apa Yahudi ini mah kada onro ngasih salam ini mah kada ini mah kibuan Nabi Muhammad onro ngasih salam paku ye iya ro napudan na pasipulu manan yo ko Yahudi ro tau gimpe be de betul kan na cia makali ka baca nasam angkaro he salam kagama baru na bawah makalilya angkaro melo na pigo melo mah kibuan onro masam pajang paku ye aja lalu ni palaba ia matu ko subui 30 batu ni rempa ia narona sangapu na bitta pai pudango ko melaka Jibril na samye ko tu rempa Muhammad na ina bagi ali na bitta mon ritanga angka na lawat angka lo timorang kalau lai rempa na bitta mapamulai pura subuh ni rempa latu melo asra ganna to man ina pake na bitta mak bangun masigi ro batu na pacau Yahudi mak dempa apa ia na ro batu na dempa range nampak dakke na bitta manci masigi yana tu nak kada batun na masjid Kuba Yahudi tu masumbakan cuma batena masumba nak dempar itu lai rempa kang nabita jadi di tawakai ta rempa ni samen masih kita itu iya rempa samen nama lolomo ka apa pangempang ta sakamai ya tu pangempang di punna tania tu kay kayolo jaji na pangempang dia tu gak tahu maki buat tanah malah di tanah
Iya, anu na pancaji po nga Allah Ta'ala, lay tarimi pitaw, na pato makadanutta. Tegere he. Jadi, bola na po nga Allah Ta'ala he. Tanya situ kan na bola na po nga Allah Ta'ala. Bola yon roy maringara lori po nga Allah Ta'ala. Itu yang biasa masigi, onro suju. Apa iya ko to ipakadani bola na po nga Allah Ta'ala mo maiga patu bola na. Ayan na to nakal to padi tede. Bola yon roy ni makasibil maringara lori po nga Allah Ta'ala. Po nga Allah Ta'ala ipapunay na sabak magay. Makada alena to. Yan na ito nakalato pandita. Ya kumita kampo madeceng, pakajaki masigi na. Yan ang kakampo masala masigi na siya mo ba dali o kuto. Agi-agi mo jama siya tu, juma galo ko nan rimalao. O de nan rimalao na alay sarap. Makuti ha? Nasabak po nga latala makada. Urus si agama, ako na iya mo urus ilino mo. Kanya urusam nga ito lino eh. Iya mo urus yang penting mo urus si agama ako. Kamak amir. Coba kare. Ya, jadi nama aja gampang. Tapi dah bani pun Allah Taala kutu pura ki matana he. Ada pun tapas salamakan nga angke roba sigi emelo ipajaji he. Ya ko salama mu menre talu karuma tu wasumbangan ngokoro masigi na de nanri malao. Ya ko madepi baloi makna pun Allah Taala muso lagi kalau masigi de na jaji. De yo pokoknya tak janji ngangi makna pun Allah Taala ko ni ba balao jamu ni. Ya tiang pai pak namanya mak galung matoro pak kokotoman atau pak marit pana de na ulo galungnya mana ya sa ya no pura masam pajasu bolona galungnya iya pak galung iya komandre balawe lo poda meto balawe ko sa di mangkali ngani moni lo poda kalau wajah tiak saka na galuko maka menjadi saka katu tau na pesantren tu mandre ya tu kui komandre musolangi de tu nandre lo musapa kor galuna tadi nak menjadi saka gandrus lo poda memang kalau komiti watam lo bela-bela sampai prode nak menjasak ni de tu nak ada po Allah Taala upancaji ko balaw lo ko mandre asena tawakai de makadami iro anu macarepa ya law muala iya dongi maka tu maka sakkan nang kamana je tomak da cupi-cupi cuci amate cik gilungi basari na to ko sulu na mako de ga capur cung ce amate sari magai na anu macarepa memang iya pada mia tu imangi ko iya aja na nak galung. Ini na pak galung maka dia ilaw do bani po imang. Ilaw do ngani galung iya nenre mo sewe waling si karung. Bukan mai ko si ratu pak galung ko wakan atas si karung na meto talingi na si ratu dito karung na dupa po imang. Gimana aja nangka. Pesan ini nurusu agama anak tanah pengaji, anak tanah pak guru mas sampajang apa den dulu di posaraya lo. Ire tapodani pu imang ayo ko mana tu masige ko ya to sia tu tujuanmu didi bija-bijaku pada cengi bapak iko tu matu lau singa iya apa tujuan nga kuanremu nang kamo tu dalek mu sikaru si sebenre na ko si diheto galutan na sikaru de na sia gat kaya api mi tu nasa to matot teryo ko si sikaru mi mak baraka topi mak itu nilaw do nga topi we po kasi inaling apa pedale na tapas salamakan iya mi tu lolongang ya tu menre ko boleh Pak tapanala makun raya itu. Pak itu makun raya ya ko mak dompeng ite galuna bapak nah. Ya ko mak gugui galuna bapak nah. Mak bajase ite galuna bapak nah itu anak pura masang kita pagaluna mak nah. Ina tu ampai mega makun raya gimpe. Tapi dia nak kuat wakai deh. Makan jakman. Jadi memperingatkan aja. Jadi makui makadai nabita ya makadai na paulansu apa pura ninita suruga makutani nabita makada niga boleh ya makala balok kilalan na suruga makadai po ngalata makadai malaika ay podangi nabita Muhammad iya na bola nonroy umma mu makbamu masigi yan na nakada nabita mambana masjidan fid dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah nanigi tau bangun masigi o kolino karena po Allah Ta'ala lay bangungan ni istana kilalan na surga iya namo di nasampajang iya namo di nasampajang ang kabolata di tatama iya di tatama apa makarami na bitay bangungan bola di nakari patama surga ina tu ampai asumbangi lautoy mas sampajang tapi ang katuto tau raji mas sampajang tuliali na milaw sumbangan tapi dia nak kena sumbang yan na tahu matu masih sapa tami dia kan onroy jadi asumbang jadi masih kita maka balungi ta gambaran ngabalo
Dia na marigaga, makumi matuto ko tumabango. Aja mo na langsung. Goncin na misurugay tarongan itaw napanidi panitia magampang. Tasarahkan nyo lang po pangalataala. Sarahkan. Po, tapasimpo yang idali, tapindri. Mako ato. Iyata tengaramoy masige insyaallah. Napanidi ito warang-parang pa po. Dia gaga to. Makadakit na po ji. Kau tangkalingan niya pasakuhe. Tangkalingan niya. Bikene tisangi. Maga sijak na nalupay kita kotomate na degaga tau tajampag bicara taulino degaga tau rusuk kene tisang maga sijak na nalupay kita kotomate ya komate ya sebe angka tau tarri baja pajan idi na siurusuk lila kuburu nalupay ki imunri wija-wija milo ranongan ana sa tamatay diolo wija-wija mo muranongan na komate ko buti ciwali ko tauleng ni muranongan butarapa tuoki lagi nan lupa iki apalagi otomatis ikiri lo jupanda makulia ya komagi na talipong yan ko capu idina denang kana kutanya tu madisi moki katupa maga tu detoga may balian denang ka makna denang kana kutanang aja na nanata idi na utanay akasya kal talaw ta si Riki buruk na tomatot kaya matewi sila na si taon kasya kedua idi lagi mapahangnya agama kedua mitlo masyarakat kubur apalagi bija-bija tanang orang wayar ni kami taranong ako tanya idi makiborang ibo ko ngaleta ya ko anak ta si babae neta pajay maka na po jika bay ko tarito nga moto ko tomate do nga so talong ngaso yan na pura yaro pa ni yan nagan na siulan na pinre ko Facebook sudah 1 bulan bapaknya meninggalkan napamala gambara lope-lope pacha tidak dirasa cepat sekali pergi tapang kaduda yawa makomeng sabar say nasa Makashi anyo idi makun raya makoto aja takkan na poji ka lakay ko de gaga yato na poji sani makokoy ya komate masak ya de nak bayi ni pupuda me natuki lagi melo mak bayi ni palay komate aja na niya tu tatama ka maga de ya natanya idi pas sadia nga ngibo ko ngaleta masolang makanya maka di agama dunia masraatul akhirah iya tulino darat na suruga isa-isanya darat ya sangnya darah yon roy mata na tanang ya tupak darah okoy darah na tanat-tanat na napa na parewa lo bolana na nikmati wi kenri bolata okay sorry monri kenron rongi mak darah okolino jadi aja nokko darah tataro agagata napa ki maliwasa ngoko bolata tapaham mo aja ni Sulaimana warang parang okolino de gagaya sidakang apa mega tu tau macam masa padale denis sangin matro idale lagi masa gina dia gaga pak angka gaga ya Cina yan ritahan macin ki malidori ya ku tanak dori ngisiaga nak dapat balu dori pada tu sapuna sebui sorry paga padahal si dijuta di nepari kantong magi de nalli na sabak melo mapasi puluh di supaya angka wadin angka nalli urang mali tanam mali darat mali ulawang tapi matai matu nalagay bija-bija idi matu chala di dalam kubur ita aja pilau doang denang ka ita aja lau pasiarai o kubukui buru denang to syukurumu ko masampajang bija-bija wadingan kay lolongan tapi ako de maga upasan masa gitu mater rumah ko apa iya saatan kemudian taparona katiya sa takwa kaya sa takwa makuye besa narampe gurut takalisiden ring almarhum makadayar ya sange tapa pangkaukang ya sange takwa atin pawai oke tapi tapa pembuktian na okoy perbuatannya apa ya sange teto matapa ko masampajan tapi ya sange tayo bertakwa kunulit kandali kang yatin na iya na tu ampay magi roko meka tanaiki siyan rakas sampajang mga ribit ako mati lampu telu ya ko tuoy lampu telu mato magitan na dua na kumate lampu na dito ka mitay atau ko din na yaro pakai pala iya ko matangang iya katani pay ko ramalangi ang kaniting ang kadias buhay lay kakiya katani ang katoni pay jalan kote ipas sa tulita jan niyaro maga pinabang matan na ikan rusume man na chi di manijero man aga yakini makadaya ko buka kak nade panadapi wattunna sia-sia puasaku
Iya komandre kak nana capu nih waktu sia-sia i puasaku. Iya ku iya napake pak baluk balebe pak si bapak baluk edega makalas. Pat timbangnya. Iya naliwangi jarungnya nade utapui sia-sia i waramparaku. Coba kare. Iya ko mak baluk bale kak ulanggai. Ai, tapi dia tu nalangga bale ta komedi. Kak kometu marawi pasawi rilalang. Madari won rilepag. Nalangga plastik yawan. Pernah tari bale tari daun loka. Oleh pangak bali bale madari makutana siya galina baleta lolo palangga. Nasa dini balu palangga nusas balena. Iya, jadi upasangnya iya nariasa takwa na rekodemu barani pigau masalah namo de gaga pak kita taulino mita ko. Iya nariasa takwa. Iya natu ampai makada ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, iya tu tahu mapuasa tahu takwa apa iya ko makalimo mo iko majenne nakatalut tama namma idua na dua ici de gaga misangi tapi made na pigaw iya ro nasaba nes sama kadade na leppa pakitan na pong Allah taala wa huwa ma'akum aina ma kuntum tulyang kay pong Allah taala si baway ko kenro kumonro wallahu akrabu min hablil warid na iya pong ilap di macawi na iya uralong ede na marani yan na riyasa takwa. Ya kode na mualay agagan na te nasaba pakitan na po ng Allah Ta'ala malo kurang. Makramemat digaga taulinong mita ka tapi po ng Allah Ta'ala tulyang kayha mangawasi ka. Yan ang tiya sa takwa. Makiro melo itingkatkan wepik ko charana itingkatkan ilati pa. Yan ang riyasat au malampu. Pak kata tu liman nami malampu yan ang kagak kata pemalampu liman nam malay. Malampu matu ya tu. Kemudian demi memperkuat akidah iya mi akidah ya sange akidah keyakinan pak wah ya marajing na ipake ko sampajang ya sange akidah tu apa maka dia ko syariah rokonna iya ko akidah yisang ini guys sumpah iya ko tasawuf mengenali hakikat diri man arafa nafsahu fakad arafa rabbah jadi teluh ya ko makadai akidah keyakinan lauki makbura isangnya tania tu doktoro mapasau makbura mi tu doktoro dena pasau jadi aja tak kada we pole ka aku rotapa doktoro ro pasau ya tania makbura mi makanya dia tu gaga doktoro mo ki aku yolo bolana makada menyembuhkan penyakit kanker di gaga makada itu mengobati penyakit kanker dena kada menyembuhkan ya kalau ki makbura na dena sau aja tamacai apa na burai memang ni. Pahamnya tugasna po Allah Ta'ala mapasau tugasna rupa tawe makbura jadi isuro gitu makbura ipun na tugas pasau jadi ako tolomak doktoro ipodami doktoro makada taburaika angka talomita ki koto malasa tadi angka gamat ada pidapi bela tabura-buraika aja makada tapasau bila sakwa tanya salai pun na tugas ya tu tabahan nih atau angka doktoro ko penramu ki spanduk na makada menyembuhkan penyakit kanker degaga pak dokter ahli kanker na kanker itu paham jadi si salah tuh kemudian akidah iya ro akidah dia nama di pasigaru-garu maka da iya tolok ko ahla iya tolok ko pikir na iya na ko sampajang mapamula yolo ka si tengah na talus tak jolo-jolo tati siya ron nak wacaram tati dua oh iya jadi setengah jan ya si jan na macarama kadi latu na tati talu na mo yung rometa to ni maki iya ro isapa makada peko carana to husu ko to masampajang manuru biasa wa gurui alalangami idi manimatu roma kada ke gatola na wat dio ke gawat diolah manurut pure wa gurui ko tau pandrita pa hakiki dua aga-aga malak da sedin na bantu ko tomelo masapajang untuk husuk nomor siddi jenne iya nama kanja mo paringarangi ko to mak jenne insyaallah magampang husuk lala sempajang iya ni kong katau mak jenne nama kaca copang nalis di mana sakit sesak nasa pusikan yang kada sa pulnga nasa ngapane nasa ne gitu au deka gitu si garu-garu
madari lalu pura di matahaya na lupai wi. Iya. Jadi ia ruwita ro ia urasaka ro secara pribadi ia nama kanja mo kapusuang ri lalat jenne ipa sia curi pak doangang ia kui bisa lima puang ta jaga ia tapacing nga ia 50 di sini na atas salange ta pancaji 55 mak baraka puang ia ko to makalimo mo pacing sini na dosa angkai pura lalu ku di timukku kemudian pot talingi baraka ia timukku puang ia ko to mak julu mata pak kita ya ko 5 atau wilawi supaya terima kita catatan amale ya ko 5 abiwe aja lalu nanya buat terima kita catatan amale wi 10 udah sini na pikiran makaleleang buat talagarna ya ko do cili sini na dosa pulo ko do cili kula lo ko do cili ko tapacing ya ko ajewe sini na jongkana aje ko lo ko masalah tapacing po ipalisa ya na riasa jenne taluka na sabawat dirusak jennekmu tapi pak dongan na dia mungkin tetap letu asokiyama ya tu 5 detik ya tu pak dongan na sabak baraka na mi matu ilaw na iya ko mak baraka ijenne pa namo ase tatana dito nan ribalao upure nagis salimat tayo tu anu mak baraka jenne salam iya na tunah kada to pandite jagai wi jennekmu supaya nalisari baraka po Allah taala ya ko nalisari baraka ina agi mutahanam ya tu mudupa. Jadi maka dari po Allah Ta'ala napodangi Nabi Musa pak kasi pak bicara langsung Nabi Musa po Allah Ta'ala maka dari po Allah Ta'ala napodangi Nabi Musa he Musa aja musalah kanga betungan na aja mo sesekali na piyak munrui mapasandre atas salang narikonakan na kumusibah na digaga jendekmu jadi maka dari po Allah Ta'ala Nabi Musa ro napodang aja mo sesekali aja to na ya monroy mapasandre atas salang narekonakan na ko musibah na dikaga jenne aga betungan na iya kung ka jenne na tayo nakan na musibah tanya musibah itu baraka yaling ko po Allah Ta'ala makanya na tinakla to pandrite dito gaga tau mak jenne lay tipu gaga yasan katibiasa tayo campak niya lagagan na yan ang kamo jenne na tayo dia nakan nanya tu dia nakan na hipnotis tu tahu angkai jenne lah dia yan tu nakan nabita ko melo ko salay bola jenne ko melo ko lo mampangaji nga jenne ko nasaba sinin na tahu angkai jenne na sinin na tanan onroye makaleja matasap de manang iya karena wudu itu adalah dijaga para malaikat yang kata tu baraka na jenne tanya na pikir tasawuf na ilmu hikmah ya kata pura mak jenne ni baca na don na jenne ero Latu idon na jenne eta baca surah Al-Insyirah alam nasrah takka 5 menre ya kung kawe lari loko capak na siku ede na tak denna angka tu lari loko capak na inga ya tu tak denna lelewali ko capak na siku sibal ko capak na inga talayar talo ko capak na siku magele tu magele-gele talatu ko capak na inga ta bacang salawa na pinimni itu ninu ina tiasa baraka jenne de tu gaga arwani na kanala masyahwat ya ku yat na pa papagala nyawa dia na marigaga yang kedua ya kung kataw na lolo la sa poso ya tutu pak burana itu dimasuk dengan baraka wudu tapi tanya ya rawai miti tania iya mak dakke oko siku tak denna si bako capak ni ngai tapi akalimai mak jenne to mau pak kopole ya tu tak cicang tidak selamanya tapi biasa tidak magele-gele terpelipah kuah padahal pak burai bahkan engkau runtuk ko penjelasan guru tamakada ia kong katau manang suruh minum itu doakan untuk punya keturunan tapi dia itu katau manang ko wakadi iya ini tahu manangnya pegai-gai sumbang atau masih pegai-gai. Terima kasih buat Anda yang telah menyaksikan video ini. Yang belum subscribe silahkan di subscribe. Yang sudah subscribe terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan Anda semua dengan rezeki dan pahala yang melimpah. Jangan lupa bagikan video ini bila serasa video ini bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Silahkan dibagikan melalui media sosial kita semua. Semoga terhitung amal jariah karena telah membagikan
kebaikan-kebaikan berupa ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi siapapun yang menyaksikannya. Jangan kemana-mana, masih banyak ilmu yang bermanfaat di akhir video ini. Ya ko si di juta nak direte tak bere memang ni di 2 juta. Apa masak yang kami law doang ngi ko mate. Maka danure ko pajayi de gaya tu. Iya miampai tumu ba apa melo imala mana. Iya, upasa memang ni nada ko tanay di makibuarangi wakka pa ale taman rasa ki. Makiro, masak makada mate pi na pamelo bawangi de gagayat. Iya. Yan ato na kanabita bikin ang kalalan na tao matewe rewat ko ti patuoy. Sidi ba menilaw? Melo mi masumbangang ni waramparan. Nasaba de gaga amala isap pamala da irano nga manano nga kecuali amal jari. Ya ko menreki umrah. Ya mi ko tolaw umrah nang kapalan na. Ya ko sisa bumi apalangi lolongan ko tolaw umrah de na tatambay to ko to rewat. To liya mi to sisa boy chata. Ya ko to rewat na pole ki di umrah ko kuras ya to. Tete si curiti me kita desi ya to. Tega kurang mi ya to. Iya aja na. Iya. Tapi iya ko tapak deke ko masigi salaman onro itay mas sampajang masigi de na pajal lari apalan na maku itu yan tu ampai ibangunga bola tanya tau mak bere jamaah tau mas sumbangi nasaba apalan na pak bere jamaah apalan na imangi apalan na pangurusu ipasipulu nialet tau mak bangunge tapi de dikurangi apalan na yo nak tau itambay ni iya maku itu iya kinetis sangi pak na de gaga ini tu iyo makwami tu tutungannya de tu gaga. Yan nanya tu napahat tayo pa de. Nakinri melo lo de tamate, napura ya janceng na to jaji, maka ipatan tu dale ipatan tu ajalangi, ipatan tu jodoh. Namana satu pura ipatan tu he. Ya ku ipatan ti ajalangi maka di po Allah taala waktu mu jaji tu maka 60 na tong umuru mo ko. Ambo upa lola no kolino. Ya ko 10 ni tao berarti 50 man itu tao. Ya ko 40 ni tao umuru berarti 20 man itu tao lola. Aja na ya umuru talaba ngera iya capak na he. Mega apa tu ulang tahun yang ke-50 10 man ya tu. Aja na itu 50. Ya tu kurangnya mu rekeng. Iya romonro mu rekeng. Ya na tu nakada nabita likulli syai'in hasabi wa hasabi ummati baina sitina wa sabain. Umatku ari ngerako. Iya tu mega mola 60 na 70 tahun. Ya tu mega mulai betongan na angatta kokoro. 60 na 70 tahun. Ina tu ampai engka pak dong. Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban wa balik. Magi na pake wa balik. Pada pirika pun nasaba mega tu tau tak denna okula saba. Onron na tumaruno pauta sa okula saba. Jadi talengga baraka okula raja si bawa ulas saban. Napa ta pada pirika ramalang nasaba mega tu umat na nabi tak denna okula saba. Nasaba okoti itu nisfu Sya'ban ipatan tu takdir gang kasih tahu mengulon yaitu ampai mapuasa ki oko nisfu Sya'ban nape ko mangaribi baca yasin ya katalu pamulangi ilau itu milau doang ni palamperi umuru kedua ilau doang atau masing podale yang ketiga to milau doang assalamaka ibaca katalu tapi mah baca yasin mote ko di angkat tojek tu tang mati yang tema baca yasin bid'ah gare iya kemudian yang kedua aga pabantu di dalam sempajang iya urasa kata seding megai kan pak guru nggak tahu pandita tapi ini yang kedua iya koto tudang purani mas sempajang sunat datul masjid tudangi tabacang ni Fatihah nabi tacicang ila hadratin nabil Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin al-Fatihah tabaci Fatihah pelan-pelan napa asyhada ki kupurai papade ko syahada to melo mate ibayangkan ni alewe makada makwa matu ko melo ka mate upakwa syahada ku napa ibaca Allah akapitu napaki makat dek pasi sumpungi makada Allah. Ina tu nak kada tau pandrite pasi sumpung memang iriolo temap pasi sumpum makade tau pandrite pa hakiki man zakarani nigi tau mari ngeralo ri pong Allah Ta'ala mingeral. Nah, tapangolo memang iriolo yo poko meta mamasigi nangitay pelo nasipolo wah kamak ni tawin ro
Napa nak dempor napa mata utama Allahu Akbar dega. Kinri melolo si sambung ya lagi makanja pangatan nama raji mapangolo palagi ko kirumo pitimun pura mapak darumpun adega tapi kamu tahu kapan itu jadi pakanjaki iya pakanjaki iya naro ipake okoni ro tau mapangolo duan rupa tu angka tahu ko masampajangi ina naitai haale na menre okolangi angka tu yana tunakada Allah ku akbar wah may mabila-bila malalang iya tu iya pak nangite alina ang kametoda lelena pak as-salatu mi'rajul mu'minin iya ro sampajange mirajana batungan menre yase nangite alina iya na tumod Allah nangite alina ang kapake yan tapi makadami matinabita tegere anta abudallah ka'annaka tarahu sumpay pumu sanrawe-rawe pada kumuitay ayan na ro tapi makarwa marat jirajing itu stas pak liwa habelana nalingi dasar nabita kedua fa illam takun tarahu ya kodepe mulai ya rumuitay fa innahu yaraka iko banna yaki makadanangita ka puangnya iya nama gampang aja nai di menre tapi yaki bani makada nai taka pada kong kasih CCTV makada nai taka puangnya makanya mangnya tu pak di na tu makada Allah de makada mi Allahu Akbar nai taka roko nai taka suju makanya mangnya tu marukkan anak imon ritanya urusan nasaba makada na mau nai tamuka puang Allah Taala nang kalinga ka mak baca dia gagal masuk polariti mo kubakang atoati yulode na panok bari ati puranis sa Allah Taala iya ko iya to napakit ay na makanya yo po ko iya to menre rati ha bismillah wah marukay na na liwat China sa makaruka paganggu-ganggu dito husuk padahal na mo din na maruka na dito na husuk alasam niya to gitu jadi tapahang ya ikay ka na tapake maka nang kato ka nalilina ang kamato ya kuya nak menre dalilena as-salatu mi'rajul mu'minin ya tosi ya kuya ya wewe aga dalilena wa huwa ma'akum aina ma kuntum ang kay po Allah Taala si baway ko kenro ko monro ay na ro tapake namo kenro ka mangolong kay po nyoko to ay magampang ya ro dela na to menre layase pa angka ima puraw runto pa ako tulalang ilaw siwa masigi lepang masampaja kadiman na Allah ku akbar ya ruya kata direkto na uwi na ulangi temang Allah tapi jamaah na ni sato na chilling nasa tanya pa betul kan na ulangi mo patu agak yamanan na jadi aja niya lay makong kataw makwaro nasaba napasay ali na menre papahangi makadade iya ki bawan no iya ko to yaki iya pagkatan niya ngi alewe aja na hindi makatan ni tapahan ya ayun nuli marat ginapahangi bahasa garo diupake na maringaringay pahang pada ko ang kaanana ya kung kaanak tatolo joka ya ko ale na makatan ni wilimata magampat tulapa tapi iya ko hindi makatan ni wiliman na dito nalapa tapahan ni aja na hindi mangolo kilawi po ang Allah Taala na ale na warakan ni apa iya makatan ni witonci na ati alena ilawi aja na supulukor yan ito nakalayamu kalibal kulub sabit qalbi ala dinika wala ta'atika jadi iya ko hindi meron mangulo ay sila daki alena tilawi po nga latal po aja tapalapa ka pulukuridi yan na ito patareka manin siya diya ko kata berei napasidapi indo limang napajalo na napa Allah dua jari napalempu telu jari tama dua jari malempu na tanrai napasitan rai adana nilawi makada pong aja talapalapak ka pole ri paling ngaranya lakoride yan ati tanra aja nila pasang yan atu nakada dua tamas sarang telu tamalaisang mak jallo imatu indok limay si bapak jallo ipatadang dua tamas sarat telu tamalaisang itu tahiyai at-tahiyatu itu assalamu alaina alaihi wa ala ibadillahi sholihin ya tuh
Apa onro ngaja lalu talise enro Allahu Akbar aja talise ko tak depi pannawana walinota ya ko mukba ni paringarang law ripong degaga paringaral na mukba tapi ya ko mukba paringar pa kalinota di mungkin tingar po Allah taala ya natunah kada angkay na de inangka angka to tumah kada ya sange maringarang ya ko de na to maringarang itu betungan ya ko de na tingarang sewa tingaran itu puangi ya ko de na tingarang puangi mukba ditulian ko enggak tahu makada tingarang puangi bingarama to motorok ku taupusan nya itu dia na ulay masih dia paringarang law ripong si bawalok kuliang makanya dia nang kana meta tu tasi sami masumpungi itu yang kedua kenro usahakan na batu ya ko makadaki inni wajjahtu wajhiya lillazi tasumpung ko inni wajjahtu tapangolo kenropi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in salah baca kami ya maka maki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya ko makadaki iyyaka pakai tasdid maka dia betulkan hanya kepadamu aku menyembah ya ko makadaki iyyaka na'budu setan ni usumpah apa itu iyyaka setan jadi ko makadaki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in setan nusum pasti tatom yon min law tulung ya makadai malaikat taupusan ini makadaki alhamdulillah segala puji ya ko makadaki alhamdu segala amarah dan kemurkaan ya ko makadaki ihdinas sirata sok tunjukilah kami jalan ya ko makadaki ihdinas sirata tunjukilah kami ujung pedang capak bangku natilau cek dek bawa ya tu ampai aja lalu tabarani mancaji mako de nama kanja aja pas imangnya na tapal jolo aja lalu kapo tu tau napai talungas sumangaji tabah cenah gampang wah aja lalu aja tercapai iya tu ya ampai ko masampajang atu tulis seri ti imangnya benerin beda-beda nak guru tu stasir oli kalau ko melayolo salah kami imangnya masa kalau tola itu ya ampai tulis se ka ashabul yamin lau kana cek dek iya tu deh nawat di barani tatongo ko timon rin na imangnya pak ko de gaga bacaan salah kami bacaan imangnya tu lima kerami agak patujuh begitu tapi iya tu onro makan jalada pak pamulangi paresah tapi hati-hati ki mon roko de gaga bahaya tu itu mak itu jadi penting sampaikan ini imangnya maret gitu zaman maret gitu yana tu ampai kong kai mangi gaji we raji patu kasih cicengal patapang katu tau maka dah man re gaji buta iya teh cica mil na lauhe padahal iya ro tau maka dah yani ku jumain angka ni gare raji patu zaman imam iya upasangi iya tu imange tau na pile mato tu po ngalaka ala ko tu kampot ta ya ti ampai di umelo milau do ko loka ko cara-caranya maka dah talingi pu imam isa na kampung ni suruh mengilau dong aja na di ustaz na cita-cita pada masa aku cica bisita mukba aja na alin ni pu imang na to mga mimo ha na to siya cura manamo to alin na mengilau dong pa alin na misang ni masalah na kampung iya na magampang mo jadi risap pa iya ko kampung tayang kan kedua telu masalah mas kita paket tak ya iya namuti tamay mi kampung padam itu malaikat pak nama gampang itanray mak guru ka padisa gango ko guru ta ilmu hakikat itu maka dia tu malaikat magampat itanray ya nama komegay malaikat tu magampat tu matinro iya nang kaunroy na tulima kanya masa di papinat dinge pasaman tu matinro angka malaikat na tu ite gare ko jumai weh menre na to apa kato ba kumimbara sa manay sa pumatay apa tamamanan ni malaikat pamasili tu malo onrong kaya kasiwat tu masih jama tinro ya ko to masih kiri mandari maku mo lari bilang pilangin tak din na bawa kaya gapi ko to mangaji napay dua lampas si garu-garu ni garisina kadulu matay magi je na kaya gije lo garisina tak denge karena itu resonansi ya ko kaya kasiwat tu nareko subuh yang ketik popurai batawe palawangan nak bangit kamae silada kita hagi cakarudio ko tu nasaba mangkay tu malaikat iya yan ang kataw ko subuy na ngaji tawe nasa jolo tinro mo pacinampa dito panasalawa ele pinapesa ding itu de na oto iya karena resonansi malaikat yan tu ampay kong kabola yon roy na chiamatin ro matay masalah itu bolam may gay setan na tunay malaikat
Ya tonang ka bola macake-cake yon rito tama tapaliulu cinampa na tali paringarangi damu ya tu bola makanja na ya tu bola makero ya na tunaka nabita la tajal buyutakum maqabira aja mo pancaji kiburu langi bolamu ni kato yamparan tau masam paja sunna aku masigi kasaba na nabita ko manang masigi masam paja sunna siolo na loro ki masigi na jame monri na loro ya naro ni yamparan he aja mo pancaji kiburu langi bolamu bawangi sampaja lokoro bawangi baca Quran apa iya tu boleh meloi pak baraka ya masih mak baraka mo nondri teh mak berjama ya tu bolamu masalah kamai iko tu monroi ya na kalata jal buyutakum maqabir nawiru buyutakum bil qiraatil Quran wasalah terangi bolamu nasab baca Quran si basampaja okko ki bolata mas sampaja okko ki bolata mangaji taparewa sampaja sunna imonri nes salo boleh aja no ko masih tajama apa melo ki ko mak baraka ibolata pak ya masih mak baraka ni apalagi bolata mega setan apa ini matomaki buah kamera ukilala kamera itaruh WC makaga ukilala kamera itaruh WC ya kau tama WC agak baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is masuni jinge kenri lo kui kamera iya jadi di matosus sele itu ya tu namanya kalau sama kalian lihat tonroi kamera tamas sampaja onroi mengaji onroi supaya angka baraka ilalan nabi tanam para sahabat nade sampajang na taron ko masige sampajang na kumaning ro na jama sehingga makin nabi ta parewa ina tuna kato pandita masarolak di ko sampaja sunna ukpi boleh ijama aja na ko masige tu penting si Jani pas kate telu magi bu aja na ni paliwang masih nggak harus itu menona pak saya tadi subuh itu tiba jam 4 saya 27 hari tinggalkan rumah dari Timur Leste terakhir di NTT Atambua ke Timur Leste baru ke sini saya masih tiba itu jam 4 makanya kalau ada lagi pas awak yang rasakan alhamdulillah saya dapat jadi tanggal 20 itu sona nak pekarewa macene ya nak mana subuh uang keletuk jadi mempasitaru alhamdulillah tapi ya cara aku telu loro ko ya asara ko amani ko palia isah jadi milo adam panga iya ko dega ga cara ma ku tulle mala pamula na latu capa na ci di bawang mo pasangangi ci di pasangangi tak kata di masa aja lalu tasalaiwi sampajange namo maga repata namo maga susata apa iya ko puramu itajama angka ya penangkurang untuk ilapor tapi iya ko dega kata jama man rasa iya ko makadaki makko ami bateku jamai pakwani nanay sapo nga Allah Ta'ala makada mako mento mintapan ala cundekkel aja na mega cincolata naisa kada seko mematomi yang penting ta maksimalkan makari guru ta kali sidenre itimbang makapai nak tan ritimbang anu de ya kong kamu jamang kay tajang ya ko de kamu jamang de kay tajang de usapaka ya tu kong kato makada ro tumbal alin ro de kamu lolong ako de misang-isang sampajang kuda bani makada taniaga pi palolong akong kana balang iya nang kay yang penting ta jamay iya ko makadaki marepa ki dita sampajang aga memang tapi go ta marepa makada to madara to magalu to lo pangimpangi aga musapa ko pangimpangi ulo magpangimpa si magalu makada dalle salah-salang itu kapa muasa malupai dito mangotoro dalle gara-gara dalle musapa tak balik salaiwi ya tu anu musapa loko ko mapunay dalle ilauni napako jokka yero ko makadede pa ulit tanya tu stas iya pe tapake we ameraja ki asos Israki asosok maka ko carana iya tu nabita napawi po ng Allah Ta'ala subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ulukki masjidil haram loko masjidil aqsa aga batungan na tapasi sumpung ya makadaki padon na mas sampajal jumaki tania kameman ni makadoko ka matu mas sampajal nasra kumeki joka ko bolata as sampajang idolo maka demi kilo jupanda maka insyaallah matu okoka masjid rayana baru lepa masam pajaloro jadi ya kota salai bolata takut kecelakaan oko pare-pare ci dini pakutanana po Allah Ta'ala kenri poli ya rotaku kenri melolo maka da poli kui bolana masam pajang melo ilo masjid raya baru masam pajang maka dari kecelakaan ko lalangi maka di po Allah Ta'ala isa suruga ya tu takku ya tu yan riyasam mameraja lari masjid ke masjid aja tak ada kenro ki matu lepa manre apa ya kole pamanre itu takutana maka dakin ripole nasa kole bolana kita bolana nasa melai warungnya tania Israel itu tania makanya disebut Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa usahakan itu disampaja tunrui mapalatu
maka da ukui pole masigi ukui romatu masampajang yan naro yamatutu yasang sujuk pacapuran na sampaja jumaon na sampaja lor atau kami maniati masampajong asara yan naro yasa sampaja tepat tu nasaba ipasi sumpung mataru namo loki galungin namo loki pangempangin tatak ki loko sampajangi apa pura ini akan ya ko takut mati talolongan ya palana yan na tu pasabaran na to kakal di dalam surga padahal terbatas sama lah ya ku ya tu tapakin insyaallah salama ki iya. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Itulah tadi ceramah yang insya Allah penuh hikmah dari guru kita Ustaz Muhammad Yusuf SOSI MA. Alhamdulillah ada banyak ilmu yang terkandung di dalamnya, ada banyak hikmah yang insya Allah bisa kita petik, dan ada banyak amalan yang semoga bisa kita amalkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya kepada diri saya dan keluarga. Jangan lupa bagikan video ini kepada orang-orang di sekitar kita, ataupun di media sosial kita. Semoga kebaikan kita terhitung amal jariah, karena telah membagikan kebaikan-kebaikan berupa ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi siapapun yang menyaksikannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Akhirul kalam. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.